أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Mesih peti, da Allah bude njegov pomagač, je na početku hudbe proučio ajete iz sure Al-Bekare 155. do 157. Prijevod glasi: ne recite o onima koji su ubijeni na Allahovom putu da su mrtvi, naprotiv oni su živi, ali vi ne osjećate. A mi ćemo vas sigurno iskušavati strahom i glađu i gubitkom imetka i života i plodova, i podaj radosne vijesti strpljivima, onima koji kada ih zadesi nesreća kažu: uistinu mi Allahu pripadamo i njemu se vraćamo. Allah dželešanhu je rekao za one koji žrtvuju svoj život na njegovom putu da oni nisu mrtvi i da su živi. U Ahmadija muslimanskom džematu da neko da život na Allahovom putu, to se dešava već stotinama godina ili 100 godina. Da li je ovo bilo uzaludno? Ne, nije. Osim što Allah dželešanhu uzdigne, znači, status ovih ljudi koji izgube svoj život, Allah dželešanhu dane još veći progres džematu sa njihovim znači smrću. Znači, s jedne strane oni postižu status šehida i Allah će da uzdiže njihove statuse. Također oni iza sebe ostavljaju sjajnu, znači sjajni primjer. Oni znači su žrtvovali svoj život na Allahovom putu i ne samo da su osigurali na ahiretu sebi sjajnu budućnost, ali također ostavljaju i džemat u dobrom, znači, stanju. Oni zaista, poslije njih nastaje progres za džemat. I kako onda da ih smatramo da su mrtvi? Žrtvovati znači život za Ahmadija džemat, kao što je to, znači, ove šehidske smrti su započete sa Sahibzadom Abdulatifom šehidom, i to je se desilo u Afganistanu. Onda 2005. u Kongu
Jedan predani Ahmedi musliman je također žrtvovao svoj život samo radi džamata. Nedavno u Burkina Faso u Africi članovi iz tog džamata su pokazali zaista istaknuti primjer žrtvovanja. Znači pokazali su svoju ljubav, lojalnost, svoju vjeru svojim primjerom. Njima je bila data opcija da znači poreknu vjerovanje u obećanog Mesiju alejhi salama i da znači prihvate vjerovanje da je Isa alejhi salam dalje živ na nebu i da će se spustiti s neba, i oni su im rekli ako to prihvate onda će im oni sačuvati njihove živote. Ali ovi ljudi su bili ispunjeni svojom vjerom. Znači njihova vjera je bila jača od bilo koje planine. I rekli su, svi ćemo preminuti, ako ne danas, onda sutra. Mi ne možemo odbaciti znači svoju vjeru da bi sačuvali svoje živote. To je bio njihov znači odgovor. Mi ne možemo da odbacimo istinu koju smo mi našli i prihvatili. I onda jedan po jedan su odustali od svojih života i izgubili ih. Njihova djeca i žene su gledale ovo, ali su ostali istrajni i nisu se dali emocijama. Znači, ovo su ljudi koji su znači napisali novu stranicu žrtvovanja, znači u Ahmedijatu. Oni su žrtvovali svoj život na ovom svijetu i dobili su vječni život. Oni su zaista ispunili svoju zakletvu da će žrtvovati svoje živote, imetak, djecu, svoje vrijeme, i zaista su ispunili tu zakletvu. Iako su oni to znači prihvatili Ahmedijat u kasnije vrijeme, oni su znači ispunili zakletvu bolje od onih ranijih. Da Allah dželešanohu im omogući da budu oni ti primaoci onih blagoslova kojima je Allah obećao da ako se žrtvuju na njegovom putu da će im znači podariti tu milost. Sada ću ukratko da govorim o njihovim životima. Ti ljudi koji su uvijek bili istrajni i iskreni u svojoj vjeri. Znači u Dori, Burkina Faso gradu, ovaj džemat se nalazi i Mehdiabad se naziva to mjesto. 11. januara u vrijeme jacije 9 Ahmedi muslimana su ubijeni jedan po jedan. Zbog toga što su znači odbili da ostave Ahmedijat. I to se desilo ispred njihove džamije, ispred svih onih koji su došli da klanjaju jaciju. Inna lillahi ve inna ilejhi rađiun, zaista smo Allahovi i njemu se vraćamo. Prema izvještajima, 8 naoružanih ljudi su došli u džamiju na biciklima, 4 motora, u vrijeme znači jacije namaza. Prije nego što su došli u Ahmedi džamiju, oni su bili u jednoj vehabinskoj džamiji koja se nalazi u blizini. Oni su tu boravili od akšama do jacije, kako god nikoga nisu znači povrijedili u toj vehabijskoj džamiji. Oni su došli da naštete Ahmedi muslimanima. Kada su ovi teroristi došli u Ahmedija džamiju, tada je ezan se učio. U to vrijeme već su neki ljudi bili došli u džamiju, dok su drugi bili na putu. A kada je ezan bio završen, ovi teroristi su rekli muezinu da kaže da svi brzo uđu u džamiju. Zbog toga što su neki ljudi došli i žele da s njima razgovaraju. I kada su se svi tu skupili, teroristi su pitali ko je imam džamije. El Hadž Ibrahim Bediga Saheb je rekao da je on imam džamije. Onda su pitali ko je njegov pomoćnik.
Umrak Abdurrahman Saheb, on je rekao da je on pomoćnik imama. Kada je bilo vrijeme da se klanja jacija namaz, imam Saheb ih je upitao da im dozvole da klanjaju, ali oni im nisu dali tu dozvolu. Naoružani ljudi su pitali mnoga pitanja u vezi Ahmedija muslimanskog vjerovanja. Imam Saheb im je vrlo hrabro odgovorio na sve. Imam Saheb je rekao, mi smo muslimani, mi vjerujemo u časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Onda su teroristi pitali kao kojem predjeljenju su oni pripadaju. Imam je rekao, mi pripadamo Ahmedija muslimanskom džematu. Još su ga pitali, on je objašnjavao u vezi vjerovanja Ahmedija muslimanske zajednice. Terorista je upitao, prema vašem vjerovanju, da li je Isa mrtav ili je još živ. Imam Saheb je rekao da Isa a.s. je preminuo. Oni su rekli, ne, Isa je živ na nebu i da će se on vratiti da ubije Dajjala i da riješi znači sve probleme muslimana. Ovi ljudi i dalje se znači drže za ovo učenje. Onda su upitali ko je Imam Mehdi. Imam Saheb je odgovorio da je to Hazreti Mirza Gulam Ahmed iz Kadijana, alejhi selam, da je on došao kao Imam Mehdi i obećani Mesija. Onda ovi naoružani ljudi su rekli da Ahmedi nisu muslimani i da su oni znači nevjernici, i poslije toga oni su uzeli znači izveli su znači imama iz džamije u sljedeću prostoriju i tu su u toj drugoj prostoriji se nalazile također slika obećanog Mesije i halifa iz Ahmedija muslimanske zajednice. Onda su uzeli te slike i pitali su imam Ibrahima u vezi ovih slika. Imam Saheb im je rekao imena znači na slikama i govorio im je o svakoj slici i rekao je obećani Mesija je došao kao Imam Mehdi. Onda su teroristi rekli da je njegova tvrdnja za poslanstvo znači lažna, Bože sačuvaj. Onda su ovi teroristi znači razvrstali ih u grupe. Znači bila je grupa djece, mlađih ljudi i starijih. Otprilike 60 do 70 ljudi svi ukupno je bilo prisutno, žena i djece. I također iza zastora su bilo oko 10-12 žena prisutno koje su došle da klanjaju jaciju. Onda kada su ih izgrupisali, teroristi su rekli Ansar, to su ljudi iznad 40 godina, da idu napolje iz džamije. Tada je bilo znači 10 njih u toj grupi. A tu je bio jedan starac koji je bio znači fizički nije mogao da izađe, ali ustao je da krene sa ovim ljudima i teroristi su rekli zbog toga što je on bio u vrlo slabom fizičkom znači starom stanju, da on nema nikakve koristi od njega i da ne izlazi. I onda su 9 njih izveli napolje i prvo su rekli imamu Ibrahimu Sahebu da ako on znači odbaci Ahmedijat, sačuvat će mu život. Imam Saheb je rekao, ako želite, slobodno mi odrubite glavu, ali ja ne mogu napustiti Ahmedijat. Nije moguće za mene da se okrenem od istine koju sam prihvatio. Koja je vrijednost života kada ga usporedimo uz vjeru? Terorista je znači stavio veliki nož na vrat imamu Sahebu i on ga je znači pokušao da ga spusti na zemlju, da ga ubije, ali Imam Saheb nije to dozvolio i rekao je ja želim da izgubim svoj život u stojećem stanju. Kada su to čuli, onda su ga upucali i tako znači ubili su ga.
Imam Al-Hadž Ibrahim Bedi Sahib je prvi koji je izgubio život i postao šehid. Teroristi su mislili kada su ubili mama Sahiba da će ovi ostali se prepasti i odbaciti znači svoje vjerovanje. Onda su rekli sljedećoj osobi odbaci Ahmedijat ili ćeš imati istu znači kraj kao imam. I on je rekao sa velikom hrabrošću nije moguće za mene da ostavim Ahmedijat na način na koji je naš imam dao svoj život i mi ćemo svi ići za njim. I oni su znači i njega upucali u glavu i ubili ga. I tako svi ovi ostali jedan po jedan su dobili isto pitanje i znači ako oni odbiju da će im znači spasit će svoj život. Znači sve jedan po jedan čvrsto kao jedne čvrste planine su stajali u svom vjerovanju i jedan po jedan su gubili svoje živote. Nijedan od njih nije pokazao ni najmanju znači strah ili da ostave Ahmedijat. Jedan po jedan su padali na zemlju kako su bili ubijani. Ali u njima se nije vidio znači strah. Oni su dali svoj život na Allahovom putu. 3 znači metka su inače bila ispaljena na jednu osobu. Također od ovih ubijenih bila su dvojica blizanaca. Umar Eđi Abdurrahman Sahib je ostao zadnji znači od njih 9. On je imao 44 godine i on je bio znači najmlađi od ovih šehida. Teroristi su mu rekli ti si mlad i možeš se spasiti, znači samo da ostaviš Ahmedijat. On je im odgovorio sa velikom hrabrošću i rekao je ja sam spreman da idem znači iza svog imama i ostalih istim putem i znači da dam svoj život zbog svoje vjere koja je znači put istine. Oni su također tada i njega ubili bez imalo milosti. Dok je govorio u vezi Sahibzada Abdul Latif šehida, obećani Mesija alejhi selam je spomenuo viziju na kraju u svojoj knjizi. Napisao je šta je Allah mu objavio u toj viziji, da će Allah da proizvede mnogo njih umjesto njega, znači u zamjenu. Mi smo svjedoci da ljudi koji žive u Africi zaista žive na taj način koji oni prate u njegovim stopama. Znači, ovi teroristi kad su došli u džamiju i sve šta se je desilo, to se sve izdogađalo u roku od 1 sat i 30 minuta. Mi ne možemo zamisliti kroz šta su ta djeca i žene i svi prisutni prošli u tom vremenu. Dok su znači ispred njih njihovi stariji bili ubijani. I kada su otišli iz džamije, teroristi su ostali neko vrijeme u tom mjestu. I teroristi su također došli i govorili ljudima bolje bi bilo i za vas znači da napustite Ahmedijat. I rekli su da će se vratiti opet i ako oni ne budu znači ostavili Ahmedijat i ako iko otvori džamiju ponovo da će biti svi ubijeni. 1998. Mehdijabad džemat je uspostavljen ovdje u ovom mjestu. Džemat znači je rastao vrlo brzo tu i 1999. godine veliki broj tog sela je prihvatio znači Ahmedijat i onda iskreni džemat je bio uspostavljen tu prije nego što su prihvatili znači Ahmedijat. Imam Ibrahim je bio znači jedan najistaknutiji vehabijski
imam Efendija u tom mjestu. I on je znači prihvatio džemat poslije velikog istraživanja. A kada je prihvatio znači Ahmedijat, on je postao jedan istrajni, nezastrašljivi znači imam koji je uvijek radio na tome da drugima predstavi poruku Ahmedijata. Ovo nisam već spomenuo, kada je on prihvatio znači Ahmedijat, njegovi prijatelji i ti učenjaci iz mjesta su ga znači ispitivali zašto je prihvatio. Rekao je, ja sam našao znači zlato i to je naređenje znači od Allaha dželešanuhu i poslanikove sallallahu alejhi ve sellem predskazanja su se ispunjavaju, a časni Kur'an je znači dokaz za sve ovo. I onda kako ja da to odbacim i da ostanem znači bez ovoga. Imam Sahib je bio vrlo znači učevan čovjek. Svi ovi iz sela znači pripadaju tamašik plemenu i govore tamašik jezik. I otprilike 200.000 ljudi pripada tom tamašik plemenu. Tamašik ljudi su znači se nalaze u cijelom Burkina Faso. U Nigeriji i u Maliju također se neki nalaze. 99% njih su muslimani, ali većina njih znači prate ekstremnu znači vehabijsko učenje. Nema mnogo tamašik znači ljudi koji su se pridružili Ahmedijatu. I znači iz ovog mjesta tamašik ljudi su bili prvi koji su znači prihvatili Ahmedijat. I oni zaista posjeduju jedan svoj poseban status. 2004. godine, kada u tom mjestu je pronađeno zlato, i znači došli su ti koji su kopali zlato i rečeno im je da se odsele ljudi iz tog mjesta. I mnogi od njih koji su se znači odselili su bili Ahmedi muslimani i nekoliko je samo bilo ne Ahmedi. I onda novo selo koje se napravilo, a pretežno su tu bili Ahmedi muslimani. Imam Ibrahim Sahib je rekao da trebaju da daju novo ime za selo, ne kao što je bilo to staro, i napisao je meni, kaže Halifatul Masih, da znači nadijem ime tom selu i ja sam dao Mehdiabad. 2008. godine znači moderno selo je napravljeno. Oni su imali znači vodu, struju, znači vrlo moderno selo i to je prvo moderno selo u Burkina Faso i u cijelom svijetu. I znači ova organizacija AAA što se zove je znači napravila to selo i tu je znači struja, voda, također škole otvorene. To je bilo njihovo prvo selo koje su napravili u svijetu, ta organizacija. U vezi njihove dženaze rečeno je da su teroristi znači bili tu sat i pol vremena i njihova tijela nisu bila pomaknuta s tog mjesta cijelu noć zbog toga što su se bojali da teroristi su još blizu i bojali su se ako je bilo ko bude dirao njihova tijela da će oni se vratiti i ubiti ih. Tu blizu se nalazi znači vojna baza, ali niko nije došao, niti bilo ko što se tiče obezbjeđavajućih tih ustanova. Znači ovi šehidi su bili ukopati u 10 sati 12. januara u Mehdiabadu. Sada ću ukratko govoriti o svima njima. Hadžija znači Ibrahim Diga Sahib, imam o kojem sam već malo govorio, 68 godina imao kada je poginuo. On je također zbog svojeg školovanja živio u Saudijskoj Arabiji. Bio je veliki učenjak tamašik jezika i također znači podučavao je Kur'an na svom jeziku. 1999. godine je dao znači bejat. Bio je glavni imam prije Ahmedijata u mnogim selima. Znači mnogi učenjaci iz tog mjesta su smatrali se zaista uspješnim ako su oni dobili neko znanje od njega.
bar jednom godišnje svi ti učenjaci iz tog znači regiona su dolazili i boravili s njim i jednostavno učili od njega. Bilo bi nekada i 500 njih koji bi došli u isto vrijeme i boravili bi 7 dana u njegovom društvu. Znači godišnji taj skup imama i učenjaka bi bio znači kod njega. I u to vrijeme ima bi govorio da znači istina zaista nije došla do svog svjetla. Jer zaista samo nekoliko ljudi prihvati istinu. Iako mnogi imami su sjede ispred mene i smatraju jedni drugi znači muslimanima, ali zaista kada istina dođe, oni koji će prihvatiti istinu će biti u vrlo malom broju. I ovi ljudi će tada i mene znači da ostave. On je bio vrlo iskren, pobožan i mudar čovjek i on je shvatio da znači istina još nije prihvaćena i znao je da će mnogi ljudi da se ponašaju onako kako su uvijek se ponašali prema Allahovim poslanicima. Znači odbijat će na početku. I 1998. godine kada u Doriju se misionarska znači kuća otvorila, tada je saznao znači u vezi Ahmedijata i čuo je znači na neku marketu prvi put u vezi Ahmedijata. On je znači tada naučio da Ahmedije vjeruju da je Isa a.s. preminuo, da nije živ na nebu i da je Imam Mehdi već znači došao. I tada Imam Sahib sa 7 otišao u tu misionarsku kuću u Doriju da ispita. I onda poslije velikog istraživanja on je prihvatio Ahmedijat i on je bio znači prvi Ahmedi u tom mjestu. Imao je tu čast. Naši neprijatelji često govore da mi se uvijek znači fokusiramo na one ljude koji su siromašni, koji nemaju znanja i slično, ali ovo je jedan veliki dokaz i ovi šehidi znači ušutkuju te ljude koji govore to, jer ovi su ljudi bili znači ljudi koji su prihvatili Ahmedijat poslije velikog istraživanja i ljudi koji su bili učenjaci prije toga. I sada su oni ljudi koji su primjer najvećeg žrtvovanja. Ahmedija se proširio u njegovom regionu prema njegovom, znači zbog njegovog truda. On je znači uspostavio mnogo lokalnih džemata u tom mjestu. Uvijek je bio aktivan u svim aktivnostima džemata. Prije nego što je prihvatio Ahmedijat, vjerovao je da sve ostale znači smjerovi u islamu osim vehabija su nevjernici. Znači prema vehabijskom tom vjerovanju gledati TV, ići u školu, crtati, mnoge te sličnosti, to su sve stvari koje nisu dozvoljene. Kako god, kad je prihvatio Ahmedijat, on znači je ostavio sve te takve vjerovanja na stranu i znači svima je govorio o istini. Također je prisustvovao na dželsi ovdje u Velikoj Britaniji i to u 2000. godini u vrijeme Halifatul Mesih IV. Rahmullah. On je definitivno bio predan totalno znači propagiranju vjere i prije Ahmedijata znači bio je glavni imam u tom regionu, bio je čovjek koji je bio pun znanja, glavni imam mnogih sela i poslije znači kada je prihvatio Ahmedijat, on je onda dao svoj život zaista u propagiranje vjere. On ništa drugo isto kao da nije želio osim da širi Ahmedijat. On je znači također pravio WhatsApp grupe zbog toga. Jedna grupa je bila samo za Temašik ljude koji su govorili taj jezik. Znači u toj grupi su bili ljudi iz Gane, Malija, Libije,
Saudijske Arabije, Tunizije, Ivory Coasta i mnogih zemalja. Uvijek bi znači nešto postavljao u te grupe. Znači snimao bi svoj glas i predavanje, znači i slao bi te videe. On je također zbog toga prošao kroz mnoge opozicije, prijetnje smrću i slično, ali nikada on nije odgovarao ljutito nikome. A svima bi savjetovao da što više radi tablik i govorio bi da znači izgovor je reći da ne može se to raditi. Zbog toga što njima nije dozvoljeno da idu na neka mjesta da propagiraju vjeru. Znači, ako ne možete fizički otići negdje, onda koristite znači medijske znači mogućnosti. Također je on bi nudio da plati internet na telefonima onima koji nisu to mogli znači da priušte, da bi oni radili propagiranje vjere. Svima bi savjetovao da znači iz svoje kuće mogu da propagiraju vjeru preko znači medijskih ovih grupa ili i slično, preko interneta. Misionar koji služi tu rekao je: došao sam 1997. u Burkina Faso, Halifetul Mesih IV. Me je znači poslao tu. On kaže: nisam govorio njihov jezik i jednostavno 3 mjeseca su prošla samo u planiranju. On kaže: putovao sam u raznim selima i sastajao sam se sa imamima iz tih sela. I kada su čuli u vezi znači smrti Isa a.s. i učenja Ahmedijata, imam Ibrahim Sahib sa 7 je došao u misionarsku kuću i pitao su mnoga pitanja i boravio je sa mnom 3 dana. On niti je spavao, niti je meni dozvoljavao da spavam. Onda su svi otišli. Znači, diskutovali bi od jutra do mraka. Sljedeće sedmice su došli i doveli su još jednog imama. I onda su 3 mjeseca znači istraživali. Iako je dobio sve znači odgovore za svoje pitanja, on nije pokazivao kao da će da prihvati Ahmedijat. Kaže: ja sam nastavio da pišem halifi za molitve, Halifetul Mesih IV. Rahimehullah. Jedan dan imam Sahib je došao i ispunio bejat, znači formular. Ja sam pitao u vezi drugih ljudi koji su često znači dolazili, kada će oni da znači daju bejat. On je rekao da će i oni svi da znači urade bejat. Ali on došao prvi zato što je želio da bude prvi od njih koji je ušao u znači ili prihvatio Ahmedijat. On je imao veliku ljubav za hilafet. 45 sela je bilo znači pod njegovim pokroviteljstvom. On je znači obavio hadž i ostao je tu da se školuje. On je znao arapski vrlo dobro. Mnogi skolari u tom mjestu su prihvatili Ahmedijat zbog njega. Emir Sahib kaže: kada sam god išao u London, uvijek bi me prvo pitao kako je halifa. Imao je veliku ljubav prema hilafetu. Ljubav je znači bila vidljiva kada bi on sjedio po čitav sat gledajući urdu čas koji sam ja znači s djecom imao, kao da je on razumio taj znači šta se govorilo. On bi govorio samo ovako da gledam, nekako bi povećava moju vjeru. Bio je vrlo gostoprimljiv, nije mnogo pričao, ali ako je ikada morao da priča radi džemata, onda bi to uradio na vrlo odličan način. On je bio znači kompletan misionar i održao je mnogo znači programa. Još jedan misionar iz Burkina Faso kaže: kad je dobio znači izvještaj jednog mlađeg čovjeka poslije ovoga da su njihovi članovi ubijeni, on je završio svoj govor, taj telefonski razgovor, govoreći i da su znači svi u nas, muškarce, žene, djecu, htjeli da ubiju. Mi nikada ne bi odustali od svoje vjere ako Bog da dragi Allah im nastavi da učvrsti ovakvu vjeru. Imam Ibrahim Sahib je dobivao znači poruke
prijetinjom, znači smrću, nekoliko dana prije nego što je poginuo. On je znači podsticao sve da rade dobro, ali prvi bi on to radio. Ako bi išta došlo znači naređenje, on bi to prvo, znači prvi bi on bio da ispuni. Redovno je klanjao namaze u džamiji, tahadžud. Ako nije bio prisutan na džematskim programima ili je bio, znači to je značilo da je bolestan ili je na putovanju. Nikada nije znači se brinuo da troši novac radi džematskih aktivnosti. Imao je 2 supruge i Allah mu je podario 11 djece. Znači, Halifatul Mesih kaže, kada sam išao u Ganu 2008. godine u posjetu, mnogi ljudi iz širom Afrike su došli i tada također iz Burkina Faso su došli. I iako je znači džemat u Gani trudio se i imao dosta hrane i sve, nekako se desilo da ovi ljudi nisu dobili hranu. I navečer kada se to sve znači saznalo, otišli smo kupili neku hranu na marketu i odnijeli. Halifatul Mesih kaže, rekao sam da im misionaru da im se izvine u moje ime, znači zato što su ostali gladni. Tada Imam Ibrahim Sahib je bio znači predsjednik tog džemata i rekao je da mi smo došli sa ciljem da upoznamo našeg halifu i naš cilj je ispunjen. Nikakva glad ili žeđ znači ne postoji za nas i mi smo ovdje sjedili i samo razgovarali o našem znači sastanku sa halifom i to je naše zadovoljstvo. I znači tada sam, Halifatul Mesih kaže, bio sam i dalje zabrinut, oni su svi došli na biciklima, a nisu se znači dobro imali smještaj i to, ali oni su pokazali takav primjerak znači strpljivih ljudi, znači zadovoljnih vjernika. I tad u to vrijeme kada sam znači dobio njihov odgovor, bio sam zaprepašten kako su ti ljudi tako jaki znači u svojoj vjeri. Muallim Diko Sahib kaže, šerif Ode Sahib je došao u Burkina Faso u posjetu, u stvari u Benin, i tada Imam Sahib iz Burkina Faso putovao cijelu noć na autobusu i stigao je znači u 3 izutra. Znači vozio se 30 sati, znači tamo su putovi u groznom stanju, ali kada je došao on je bio toliko nasmijan i sretan. I oni su otale morali nastaviti znači putovanje. On je nastavio i učestvovao je znači na svim programima. On je imao veliku znači želju da učestvuje u svemu što je džamatsko. I to bi mu znači toliko davalo sreću. I kaže kada bi viđao džamije, on bi rekao ovo je zaista dokaz istinitosti obećanog Mesija alejhi selam. U toku debata znači sa Neamedi on bi na arapski isto vrlo elokventno održavao govore. Kada je šerif Ode Sahib imao debatu sa nekim učenjacima, znači i oni su nešto ružno rekli i on je odmah ustao znači u odbranu, ali kada mu je bilo rečeno da ništa ne govori, on je odmah bio poslušan i sjeo. Onda također jednom im je bilo rečeno kao ako ste muslimani klanjajte namaz iza njih i drugih muslimana. On je ustao i rekao kako da mi klanjamo iza vas namaz, ljudi koji nas nazivaju da smo kafiri. Znači ako vi prihvatite obećanog Mesiju i ne budete nazvali kafirima, onda znači klanjaće. Muallim Sahib iz tog mjesta također kaže da mu je Ibrahim Sahib rekao kada sam prvi put kao čuo poruku Ahmedijata od tog misionara lokalnog, kao to sam primio i jednostavno zauvijek sam shvatio da uspjeh je uz hilafet i da će uvijek ostati znači uz hilafet. On je zaista ovo ispunio što je rekao mu tada.
Još jedan malim kaže, on je zaista bio primjer drugima i evo možemo da vidimo da je bio primjer za sve ove ostale koji su dali svoj život posle njega na istom znači putu. Direktor džamije Burkina Faso je rekao da je Halifatul Mesih četvrti Rahmullah rekao da znači tlo Burkina Faso je spremno. Također on kaže kada je Halifatul Mesih peti 2004. godine dolazio u Burkina Faso, rekao je da u istom smislu kao sjeme Burkina Faso će da brzo kao da plodove. Ljudi iz Burkina Faso su zaista posebni i Allah Đelešanhu je znači svjetlost Ahmedijata im podario i jednostavno oni su toliko istrajni ljudi da Halifatul Mesih kaže od džemata iz Afrike, znači čime se Burkina Faso izdvaja ljudi iz ovog džemata, jednostavno svi žele da me zagrli. Toliko je njihova ljubav velika. Hasan Eđi Menil Sahib je sljedeći koji je izgubio svoj život. Imao je 71 godinu kad je ubijen. Radio je kao poljoprivrednik. 1999. godine je primio Ahmedijat. On je također bio u toj delegaciji koja je išla sa Ibrahim Sahibom u misionarsku kuću na početku. On je bio iskren i lojalan član i znači bio je redovan u svojim namazima u džematu, bio je istrajan, klanjao je tahadžud, volio je hilafet i on zaista ostavlja veliki primjer svojoj porodici kako jedna osoba treba da se ponaša. On je govorio 4 ili 5 lokalnih jezika iz Burkina Faso i on je znao zbog toga mnoge džematlije širom Burkina Faso. U toku Burkina Faso Jalsa Salane on je znači se sastajao sa mnogim raznim gostima koji su dolazili zbog toga što je znao dosta jezika. Ljudi su ga mnogo volili i volili su da se druže s njim. On je bio znači uvijek prvi da kad god nešto iz džamata naređenje dođe da ispuni. I kada je bilo prošle godine vakfe arzi, znači da trebaju da rade, on je bio prvi iz Mehdebad džamata koji se pisao na tu listu. Cijenjeni Husein Saheb je također njegov brat blisanac koji je poginuo, znači kojeg su ubili također. Husein Mailiel Saheb je imao također 71 godinu i 1999. godine je također znači dao bejat, bio je vrlo iskren i bio je također među prvim Ahmedi u Burkina Faso u tom mjestu. On je bio vrlo uspješan da prikupi ljude na skupu, bio vrlo aktivan i aktivisao je druge, organizovao je mnoge znači programe, čišćenje džamije i širom tog mjesta. Redovno je klanjao namaze u džamatu, davao svoje znači čende, klanjao tahadžud, jedna iskrena znači osoba. Znači njih dvojica su na isti dan došli na ovaj svijet i istog dana su otišli sa ovog svijeta zajedno. Hamidu Abdurrahman Sahib je imao 67 godina, radio je također kao poljoprivrednik. 1999. godine je prihvatio Ahmedijat, imao je i iskreno srce, čisto, uvijek je bio na džematskim programima. Ako je znači bio odsutan ili je znači bio bolestan ili nije bio prisutan u tom mjestu. Znači uvijek je bio na programima, uvijek je pomagao Ibrahimu Sahibu imamu i uvijek je znači savjetovao svoju djecu da budu na džematskim skupovima. Imao je veliku vezu sa hilafetom i provodio je mnogo vremena u džamiji gledajući MTA programe. I znači kada bi bile hudbe, vrlo bi znači
koncentrisano slušao ih. Sulejak Ibrahim Sahib imao je 67 godina kad su ga ubili. Bio je poljoprivrednik, klanjao je redovno dnevne namaze u džematu, plaćao čendu. Bio je vrlo aktivan član džemata, iskreni. Uvijek je znači pomagao imamu Ibrahimu. Bio je vrlo intelektualna osoba i često bi znači održavao govore. Ako bila neka diskusija, uvijek bi bio tu prisutan, bio je vrlo gostoprimljiv, da li to bili mladi, stariji, na dželsama ili na ičtimi, ako bi saznao znači da neko ne može da prisustvuje na te skupove, on bi uvijek plaćao za njih karte. Zadnjoj sedmici decembra bila je znači Burkina Faso dželsa i on je tu otputovao, iako je tamo zbog terorističkih napada vrlo znači opasno putovati. Osman Ag Sudej Sahib imao je 59 godina, iskreni član džamata, uvijek je žrtvovao svoje vrijeme i imovinu za džamat. I na kraju Allah dželešanu mu je dao priliku da i žrtvuje svoj život za džemat. U toku znači pravljenja džamije u Mehdiabadu on je donosio vodu i pomagao je mnogo u izgradnji. Redovno je znači čende plaćao. Šta god bi zaradio, prvo bi čendu otplatio od toga, pa onda ostalo. Da li osoba kao što je imala takvo razumijevanje mogla dati znači bejat ili pridružiti se zajednici, kako ovi govori, oni se samo pridružuju radi novca. Osoba koja se žrtvuje znači na ovakav način, on je znači bio biznismen, imao je znači svoj biznis pravljenja obuće. Ako bi osoba došla da kupi od njega obuću i nisu imali dovoljno novca, on bi nikad i ne bi poslao znači bez obuće. Rekao bi možete me platiti poslije. Ali Agmegel je sljedeći, rođen je 1970. Prihvatio je znači Ahmedijat sa svojim ocem 1999. godine. I on je bio poljoprivrednik i bio je muezin znači u tom mjestu, u stvari u drugom selu, ali su bili prisiljeni radi terorističkih napada da se odsele iz tog sela i doselio se u ovaj Mehdiabad. Bio je iskreni Ahmedi musliman, redovno je znači klanjao, davao čendu, učestvovao u svim aktivnostima u džematu. Musa Ag Idrehi imao je 53 godine, bio je poljoprivrednik, uvijek bi bio prvi na džematskim znači aktivnostima. Bio je vrlo aktivan također u vehabijskoj, znači dok je bio vehabija, redovno je znači klanjao svoje namaze, tahadžud, dolazio bi na akšam i onda bi se vraćao kući poslije jacije, boravio bi znači u džami u tom vremenu, znači radio bi zikr znači u to između akšama i jacije. Bio je iskreni Ahmedi musliman koji je znači praktično to pokazivao, redovno je pisao mi pisma i rekao je da je znači njegova uvijek svakodnevnica da se moli za halif. Agu Abdurrahmana Uga je 9. osoba kojeg su ubili. On je imao 44 godine kada su ga ubili, kao što sam ranije rekao da je on bio najmlađi od njih i primio Ahmedijat 1999. godine kad je imao 20 godina. I poslije toga znači sve više i više njegova lojalnost, iskrenost sa džematom je se povećavala, bio je iskreni znači Ahmedi, bio je desna ruka imama Ibrahima i bio je znači zamjenik imama u Mehdiabadu. I kada su ti teroristi došli i pitali Ibrahima
imama Ibrahima, ko mu je zamjenik, on se znači javio i rekao ja sam njegov zamjenik. Uopšte nije se usručavao da to kaže. On je uvijek bio u džami, vrlo koncentrisano, skrušeno bi klanjao, dolazio bi na tahadžud, dovodio svoju djecu u džamiju i vrlo se trudio moralnom odgoju svoje djece. Redovno mi je pisao pisma, on je bio ekspert u znači s biciklima i često bi učestvovao u tim biciklističkim takmičenju i kad bi Hudam Ahmedija ištima bilo, on bi također išli na duge lokacije sa biciklistima. 2008. godine on je bio znači dio te grupe koja je došla iz Burkina Faso do Gane kada je halifa posjećivao Ganu. Riječ Ag koju koriste sa svakim imenom, prema mom shvatanju se smatra kao na arapskim jeziku Ibn. To jest odnosi se na čije su oni sinovi bili. U vezi njega je zapisano kada su 8 njih ubijeno, on je bio znači sam, zadnji i najmlađi. Terorista mu je rekao ti si mlad i možeš sačuvati svoj život samo da ostaviš Ahmedijet. On je vrlo hrabro rekao ja ću da znači nastavim sa istim žrtvama koje su moji stariji uradili i ja sam spreman da žrtvujem svoj život za svoju vjeru. I onda su ga upucali u lice i ubijen je. Znači brutalno. Generalno u Burkina Faso je teška situacija u vezi terorističkih znači napada u raznim mjestima Burkina Faso. Nekoliko dana prije Kaid Saib iz Dinije je došao u centralni misionarski centar i rekao da je prodavnica u njegovom selu. Ovo je u kompletno drugom znači, mjestu od ovog mjesta gdje se ovo desilo. I taj terorista je ušao u tu prodavnicu i gledao je svud okolo, onda je našao slike od obećanog Mesije i halifa i pitao čije su ovo slike. On je odgovorio da su to slike od obećanog Mesije i halifa. On je rekao njima da to nije obećani Mesija i da su to muslimani koji su samo onako se skupili i formirali grupu. I to je ta grupa nevjernika. I on je također zaprijetio ovom čovjeku i rekao da skloni te slike. I ako te slike budu tu sljedeći put kad on dođe u tu prodavnicu neće kao mu biti dobro. Ali taj čovjek je ostavio te slike gdje su i bile. Nekoliko dana poslije ta osoba je došla ponovo i vidio je slike i onda je otišao. I on je tada također tražio još slika, jednostavno neustrašivlje i želi da stavi još slika u tu radnju. Ova znači cijelo mjesto je mnogo vremena kako ih kontrolišu ti teroristi i njihova znači vlada nema kontrole nad njima. U svakom slučaju ovo su sjajne zvijezde Ahmedijata. Ovi ljudi koji su ostavili veliki primjer za sve nas, da Allah Đelešanuhu poveća njihovo znači iskrenost njihovim potomstvima i lojalnost. Neprijatelji misle da zbog toga što su ubili njih da će oni iskoristiti Ahmedijat u tom mjestu. Ali ako Bog da, Ahmedijat će da još više uznapreduje u tim mjestima nego do sada. Tu administracija u tom džamatu trebaju da budu vrlo mudri i trebaju da naprave plan kako da nastave sa svojim propagiranjem vjere, kako da smire sve ljude u tom mjestu, da Allah Đelešanuhu tim porodicama i dalje znači nastavi da daje sabur i strpljenje, da im Allah znači razumijevanje da shvate svrhu
davanja života njihovih tih voljenih osoba, zbog čega su oni dali svoj život. U svakom slučaju vrlo mudar i smišljen plan treba da se odvije tu. Rekao sam im i prije da trebaju da idu i da šire poruku Ahmedijata. Da bi pomogli tim porodicama koje su znači oštećene ovom tragedijom, u toku Halifatul Mesih IV. Rahimullah postoji fondacija koja je znači otvorena, Sejdina Bilal Fund. Ta fondacija je, znači, ako uložite u to, iz te fondacije se znači daje porodicama šehida. U ovim danima neki ljudi i džamatlije i neke organizacije i to šalju na individualnom, znači osobnom, šalju novac i pomoć tim ljudima. Kako god, kada u džamatu postoji već znači fondacija za to, svi bi trebali znači da doniraju u Sejdina Bilal Fund i onda mogu da specifično kažu moje donacije su specifično za šehidske porodice iz Burkina Faso. Da li donacije bile u tom fondaciji dostupne ili ne, džemat tu znači glavni treba da se pobrine za sve te porodice. Ali oni koji zaista žele da pomognu, onda trebaju to da urade kroz Sejdina Bilal Fund. Ovo nije da mi damo kao da učinimo neku korist za tu porodice šehida. Ovo je zaista naša dužnost kao članova džamata. Na kraju ja ću predstaviti jedan znači tekst obećanog Mesija alejhi selama kada je rekao: ne mislite da će vas Allah pustiti da propadnete. Vi ste sjeme koje je Allah usadio. Allah kaže da ovo sjeme će da raste i da procvjeta. I ono će da se razgrana u svakoj znači smjeru, direkciji. I onda će da se, ako Bog da, pretvori u veliko drvo. Onda blagoslovljen je onaj koji vjeruje u Allahove riječi. I ne boji se iskušenja koji se dešavaju na tom putovanju. Jer iskušenja su neophodna da vas Allah iskuša. Ovi ljudi koji su dali ove svoje žrtve, znači oni su položili ovo iskušenje. Sada je vrijeme da test polože oni koji su ostali iza njih. Da Allah podari znači mogućnost njima i nama da budemo zaista kompletni u našem vjerovanju i našoj istrajnosti i uvjerenju. Da Allah dželešanuhu uzdigne i nastavi da uzdiže status ovih šehida, da njihovo žrtvovanje znači nosi mnoge plodove. Kao rezultat toga da možemo da vidimo istinito učenje poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da se širi brzo u cijelom svijetu. Da Allah znači otkloni neznanje u svijetu i da Allahovo jedinstvo bude uspostavljeno u cijelom svijetu. Također sa dženazama ovih šehida spomenut ću još dvoje iskreni džematlija koji su nedavno preminuli i klanjati im dženazu u odsustvu. Karamullah Zirvi Saheb, doktor, je jedan. Sufi Buda Saheb je njegov otac. On je iz Amerike. U 4. januara u 83. godini je preminuo. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Bio je Musi. Hvala Allahu dželešanuhu. Njegov otac je dao bejat u ruci Halifatul Mesih II. U Kadijanu kada je imao 17 godina. On je također bio zet od jednog učenjaka u džamatu. On je znači mnogo se usluga pružio u džamatu. Da mu Allah dželešanuhu podari milost i oprost. Sljedeća dženaza je od Zirvi Sahib, njegove supruge, Amatul Latif Zirvi Sahiba. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun.
i ona je također živjela u Americi. Preminula je 6. januara, 2 dana poslije svog supruga, u 78. godini. Bila je ona Musija, Malik Sefer Ahmad Saib je bio njen otac, Amtu Rashid Saiba je bila njena majka, ona je uređivala Al-Misbah magazin. Rođena je u Kadijanu, imala je veliku želju za učenjem, bila je vrlo školovana, služila je dugo u džamatu, da je Allah također oprosti i bude milostiv prema njoj. Njen brat Malik Madžib Saib piše u vezi njih dvoje. Oni su bili vrlo lijep par, pun ljubavi jedno prema drugom. Prošli su kroz mnogo poteškoća, ali nikada se nisu žalili. Nikada ih nisam čuo da negativno govore o bilo kome. Oni su oba dvoje bili duboki okeani znanja. Do zadnjeg dana su se ophodili prema svima s ljubavlju, brinuli su se prema svima. Mašallah, oni su živjeli zaista jedan prelijep život. Imali su pozitivan utjecaj na druge. Imala Đelešanu podari milost i oprost. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر